Ukuthula bazalwane, shalom ukuthula. Ngugladys umfundisi lapha. Lokhu ngisasephetsheya. Siyalibingelela ngegama lenkosi uJesu Kristu. Ukuthula kwenkosi. Yes bazalwane, singayithatha isikhathi. Ngifuna ukuthi sikhulume namhlanje ngokuqakatheka kwethu lapha emhlabeni. Siqakatheke kakhulu lapha emhlabeni. Siqakatheke kuNkulunkulu. uNkulunkulu uyakwazi siqakathekile. So into esifuna ukukhuluma ngayo ukuthi thina sidiscover ukuthi sibe kwazi ukuthi siqakathekile. Ukuba kwazi khonokhuyana bazalwane, iqiniso about yourself yikho kuza kukhulula. Iqiniso mayelana lawe liza kukhulula. Yes, the truth about yourself, your identity, ukuthi ungubani, why ukhona. Hallelujah. So singathathanga isikhathi eside, ngifuna ukuzama ukuthi ngenze ama-short videos, ama-short recordings lamhlanje ukuthula. So sizofunda ivesi lethu lokuqala. Isihloko sendaba sisithini? Okwakho kholwa. Ukukholwa kwakho yi-connection. Only believe. Believing is our connection. Only kholwa. Yonke into esizoyifunda lapha manje, okwakho kumele wenze ukuthi ukholwe. Ukuthi ukholo lubuye kuwe ukuthi mawulalele khona phana, ungalaleli lembuzo, lalela lokwemukela. Ungalaleli lembuzo enhlizweni yakho, lalela lokwemukela. uJesu uza kunika umusa, ungalalela lokwemukela. Hallelujah. Yesu masifunda lapha sifunde uIsaiah. Sizafunda uIsaiah 49. Umfunde umqede, mina ngizaphika amavesi. Ufunde uJeremiah 1. Umqede, mina ngizophika amavesi lapha. And then siyefunda uJohn chapter 15. Umfunde chapter yonke, ngizophika futhi uverse 16. Yes, ufunde futhi lo Matthew 28:19, lo Matthew 16, lo Mark 16:15. Shalom. So sizobala kancane laphana ku-Isaiah sidlule. So verse 1 uthena uIsaiah, inceku kaThixo. Ngilalelani lina zihlenge, zwanini lokhu lina zizwe ezikude. uThixo wangibiza ngingakazalwa, kusukela ekuzalweni kwami ubelitsho ibizo lami. Wenza umlomo wami waba njengenkemba eloliweyo, wangifihla emthunzini wesandla sakhe. Wangenza ngaba ngumtshoko ololiweyo, wangifihla emhlakeni wakhe wemitshoko. Verse 3. Wathi kimi, wena Israyeli, uyinceku yami, engizabonakalisa inkazimulo yami ngayo. Hallelujah. Sikhuluma ngawe lami, ukuthi uNkulunkulu ubonani kuwe, ungubani wena. kuNkulunkulu wena ungubani. Isikhathi esiningi asizazi ukuthi singobani. So esizama ukuthi sikwenze lapha ukuthi sibekwazi ukuthi uNkulunkulu kubona ungubani. So khonokho uNkulunkulu akubona yikho khona, yikho kumele ube, yikho kumele ukubonise. uNkulunkulu uthi ufuna ukuzibonakalisa lapha emhlabeni esebenzisa wena. Uthi ufuna ukubonakalisa inkazimulo yakhe, iyibonakalisa kuwe. Through you inkazimulo yakhe izayaziwa. uNkulunkulu uzayaziwa ngenxa yakho. Lapha okusalayo yikuthi wena ukholwe akutshoyo. Uyakukholwa yini akutshoyo uNkulunkulu? Kumbe uthi hayi uNkulunkulu wayekhuluma lo-Isaiah. uNkulunkulu lapha eBhayibhelini ukhuluma
ukhuluma lo-Isaiah, uNkulunkulu is the same yesterday, today and forever. uNkulunkulu yefana izolo, lamhla lakusasa. Akukhulumayo, ekukhuluma labafundi bakhe, wayekukhuluma lami lamhlanje. Ngoba kasabuya azobhala futhi, azokhuluma futhi, akukhulumayo kukhona lokho. Lokho akukhuluma then mina ngakuthatha ngukholelwe manje kusebenza njengokuba angathi uJesu uhlezi lami lapha eceleni. Njengesikhathi ayihlezi ngaso labafundi bakhe. Ngingumfundi kaJesu njengoba ngivula amabhuku so ngibala mayelana ngaye. Yikho kumenza abe nguNkulunkulu. Okungeke kwenziwe nguwe, okungeke kwenziwe yimi, yena uyakwenza ngoba unguNkulunkulu. Ungowezolo lalamhla lakusasa. Ongangokuthi akwenza izolo ukwenza manje kufana nesengathi nje yikuhonkana kwenza izolo. Hallelujah. I-problem isuka ibe sekuthini mina lawe siyabuzana ukuthi abafundi bayenzelwa, abafundi bahamba loJesu, abafundi babenje, abafundi batshelwa bathi silokho sirefeya ukuthi ngokwabafundi, but uJesu ufuna sikurefeye kube ngokwethu. Hallelujah. So asizwenini futhi enye into kumele siyirefeye ibe ngeyethu, kube nguwe uyikhole, usukume uhambe ngayo. Hallelujah. So sizobala elandelayo sithe uJeremiah chapter 1 verse 4. Ilizwi likaThixo lafika kimi lisithi, ngingakakubumbi esiswini ngakwazi. Ilizwi lafika kimi lisithi, kimi mina umfundisi. Ilizwi lafika kimi umfundisi uGladys Thena kimi. Ilizwi lafika lathi, ngingakakubumbi Gladys esiswini ngakwazi. Ungakazalwa ngakukhetha Gladys, ngakubeka ukuba ngumprofeti ezizweni. Mina nginguThixo. Mina ngathi awu Thixo Somandla, ukukhuluma angikwazi ngoba ngingumntwana. Kodwa uThixo wathi kimi, ungaze wathi ngingumntwana. Bazalwane, liyayibona indaba yokungakholwa, yokungazazi anti uyabungazazi. uJeremiah akazazi lokho emphendula uNkulunkulu. Ngesikhathi lesi sika uJeremiah waphendula wathi hayibo, mina ngingumntwana, angikwazi ukukhuluma. But omdalileyo omaze engakangena esibelethweni uyamtshela ukuthi ungubani. Umtshela i-identity yakhe. Ukuthi wena ungubani, ngavela ngakwenza so. Lamhlanje uNkulunkulu uyasitshela sonke mawunilalele, uyatshelwa ukuthi ungubani, kawuzazi ukuthi ungubani. Kawuzazi ukuthi ungubani mzalwane. uJeremiah wayengazazi ukuthi ungubani until uNkulunkulu azabuye amtshele. So sonke siyamdinga uNkulunkulu ukuthi abuye asitshele kathesi njengoba ngikhuluma lawe la. Ukhethiwe uNkulunkulu. Wakugcoba, akulamuntu ozama ukugcoba, akulamuntu ozazama ukuthi akugcoba, akulamuntu odinga ukuthi akugcobe. Wagcotshwa, ugcotshiwe. Hallelujah. Imessage yalamhlanje izosifundisa ukuthi sibekwazi ukuthi singobani, sivakatshelwe ukuthi sikuzotshelwa ukuthi ungubani. Awusuye mntwana ohle ukukhuluma. uNkulunkulu wala. uNkulunkulu wala wathena. uJeremiah sithi ngingumntwana nje, kumele uye kubo bonke engikhuluma. uJesu wathi uNkulunkulu uthi kumele uye kubo bonke engiza kuthuma kubo. Ungesabi ngoba mina ngilawe njalo ngiza kuhlenga kutsho uThixo. Hallelujah. Sibala sisehla siyaphansi lapha uthela uThixo waselula isandla sakhe wathi wathinta umlomo wami wathi yimi khathesi sengifake amazwi ami emlonyeni wakho. Khangela lamhla ngikubeke phezulu kwezizwe lemibuso ukuba usiphune, udilize, ubhubhise njalo uchithe ukuba wakhe njalo uhlanyele. Hallelujah. uNkulunkulu ukukhethile ukuthini? Introduce emhlabeni, umkhulumele uNkulunkulu, umphilele
abantu babona uNkulunkulu kuwe, abantu babona uNkulunkulu kimi. But uJeremiah esiyatholakala la wayengakwazi ukuthi leyo nto ayidalelwayo, wayizalelwa, ayiphilele emhlabeni yayinto bani, wayengakwazi. So lathi sikusonalisana isimo uNkulunkulu sinika umusa namhlanje ukuthi sidiscover ukuthi singobani. Masingakhangela kuJohn 11 kuJohn 15, uJohn 15 verse 16 ukhuluma ngokuthi ngikukhethile awungikhethanga, ngikukhethile kawungikhethanga. Can you imagine that mzalwane? Ukuthi wena uzitshela ukuthi nasengikhethe ukula, sengikhethile, uNkulunkulu aphenduka kutshela ukuthi yena nguye okukhethileyo. And ukukhethela ukuthini? Ukukhethela ukuthini? Uveze yena lapha emhlabeni. Ukufake ugcobo lwakhe ukuthi ubonakale, ukuthi waziwe. Hallelujah. Inkosi inhle bazalwane. uJehova muhle. Asibalineni kuJohn 15 ithi yona, kalingikhethanga kodwa yimi engilikhethayo. Yimi engalikhethayo, ngalibeka ukuze liyethela. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. uJesu ukhuluma lathi lapho uthi, kalingikhethanga kodwa yimi engalikhethayo, ngalibeka ukuze liyethela izithelo. Izithelo ezihlala isikhathi eside ukuze kuthi konke elikucela ngebizo lami uBaba alinike khona. Bazalwane, ukukhethwa, lokho esakukhethwayo, ngeqiniso neliphelele asikwazi ukuthi sikhethiwe. Okwenza ngisho njalo ukuthi izolo lami bengihamba olunye uhambo ngingakwazi ukuthi ngakhethwa before ngingene esibelethweni sikamama. Lawe mhlawumbe ubukulelo zinga, lawe mhlawumbe ukulelo izinga lamhlanje ukuthi uhamba njengomuntu nje, awukwazi ukuthi wakhethwa. Awukwazi ukuthi uNkulunkulu ilihlo lakhe likukhangela ukuthi awubakithi mntanami ngakukhetha wena. Wena usuvume wonke amabizo alapha emhlabeni, kanti lebizo lakho waliphiwa uNkulunkulu. Hallelujah. Konke lokhu mangokhuluma lathi bazalwane la, i-crown yakho yikuthi kholwa izwi likaNkulunkulu. Iso automatic ukuthi ungalikholwa, khona lokho ukukholwa yikho kubuya kuwe. uJohn 11 again, asihambenini kuJohn 11 verse 40. Sibone uNkulunkulu ekhuluma sikhuluma ngokubelieve khathesi ukuthi mafuthi uNkulunkulu ekhuluma lawe, ukhuluma lawe khathesi njengoba ulalele, but sokusiya kuwe ukuthi uyakuthatha yini lokho. Uyakuthatha yini? Ngingabala laphana ngesilungu ithi yona, Jesus said, okay kahle mbali ku39. uJesu siyathola uLazarus sebemncwabila ngithi, Jesus said, take away the stone. Martha, the sister of the dead man, said to him, Lord, by this time there will be an offensive odor, for he has been dead 4 days. It is hopeless. Yazi indaba makuthiwa it's hopeless. Jesus said to her, did I not say to you that if you believe in me, you will see the glory of God?
Anditshelanga yini, azange ngikutshela ukuthi lingakholwa kimi uzobona ubanzi bukaNkulunkulu noma sokuthi umuntu osefile. Ungakholwa kimi uzobona amandla kaNkulunkulu esemsebenzini. So thina lapha bazalwane sidingani? Sidinga kuphela ukuthi sikholwe ukuthi uNkulunkulu uthini ngathi. Ungakholwa ukuthi uNkulunkulu kuJeremiah 1 ukhuluma lo Jeremiah, uthathe ivesi lelana ulenze libe personal, libe ngelakho. Ulibelieve, ulivume, you will see the glory of God. You will see the glory of God. Iglory kaNkulunkulu uzayibona. uJesu wathi, "Kangikutshelanga ukuthi nxa ukholwa uzabona inkazimulo kaNkulunkulu na?" Nanso phela isindebele sethu. Uthi anditshelanga yini? So wena khathesi, what are you going through? I-confusion yakho inga, uhlupho lunga, whatever okubona ukikho manje, ngicela ukuthi ukhumbule ukuthi wena wazakala before ungene esibelethweni sikamamako. Ukuphuma esibelethweni sikamamako kuthiwa sengamhlophe, that was not the beginning. Kwakungasikho kuqala kuNkulunkulu, kwakuyikuqala kwabazali bakho bekuzala. Uphuma esibelethweni sikamamako kuthiwa asengamhlophe sezelwe ngoyintombazana, ngomfana. kuNkulunkulu it was not a new thing. It was not the beginning. kuNkulunkulu it was not the beginning. You had already started. The beginning started. God started the beginning. Hallelujah. IBhayibheli yasitshela he is the Alpha and the Omega. Meaning, in the Alpha side, when akwenza khona ngaphandle kwesibeletho sikamama kutena ngekwaze ungakangeni. Usungena esibelethweni sikamamako is inside, is between Alpha and Omega. You are still manje phakathi kuka Alpha and Omega. Uphakathi kwe beginning le end. Usemgwaqweni. Hallelujah. Where you are discovering ukuthi ungubani, wenzani, kumele wenzeni. Oh Jesus. Hallelujah. Vuma uNkulunkulu akuthi yikho i-identity yakho. Vuma ukuthi khonokho uNkulunkulu athi yena uyikho, yiko kumele ukuvume. Ungavumi okunye okuphiwa lapha emhlabeni. Hallelujah. Ungokhethiweyo kaNkulunkulu. Ezinye izinto zakho azisoze zihambe kahle ngoba uhamba njengomuntu ongakhethwanga. You are a citizen of heaven. Awusowala. Ubolekiwe ukuthi ube la. Ukuthi ubonise inkazimulo kaNkulunkulu ngempilo yakho. Uvume okufakwe uNkulunkulu ukuthi ukwenze lapha emhlabeni akuthunyiweyo. Hallelujah. Ngithe mina, he is the beginning and the end. You are in the middle. You are now. You are here now. Hallelujah. Wena lami asingeke sihambe ku-past, ku-alpha lapho uqalwe khona. Asingeke sihambe ku-end, ku-omega. We are inside. So phakathi lapha inside, discover who you are, accept it, believe it, and begin to move. Hallelujah. uNkulunkulu, uzwana amazwi kaNkulunkulu abuhlungu. Abuhlungu phela amazwi lawo ukuthi kanilitshelanga yini lokho elikhala lisenze nje. It wasn't ukukhala kuphela uJesu akubuzela uMatha. I-sadness le anger konke kwakugcwele ngaphathi bezondile ukuthi ubungekho this and that. Sebenze bekhulume a lot of things enhlizweni ezenza baze bangena esonweni, because ungakhuluma kakhulu enhlizweni, ukhuluma izinto ezingekho right. Kube kade kunje, kube kunje, kube kuthe ngabe kunje, ngabe kunje, ubani ngabe uthuliphile, ngabe ndile, ngabe uphangisile, ngabe kaphuzanga, ngabe unikile, ngabe kanikanga, ngabe angimnikanga, ngabe angimnikanga. Lokho ukhuluma uwone kuze kube uwoneke wesi. Uyakwazi ukuthi uJesu ngabe wafika lapha encwabeni
laye ele-unbelief njengabo, ebele-anger lama-questions njengabo, uLazarus wayengasoze avuke. But uJesu wabuya waba different, kazange abuye lalokho ababelakho. Wafika le-love, le-peace, le-life. Ekwazi ukuthi ubaba kuyamuzwa ngaso sonke isikhathi ngoba wathi na thank you baba ngoba uyangizwa nsuku zonke. Wayekwazi ukuthi umzwe kudala ngesikhathi esadeclare sithi kafanga ulele uNkulunkulu wahlomza kwaba. Ngesikhathi esithi kholwanini lizabona inkazimulo kaNkulunkulu. Besakhuluma besendlini. In the beginning of that chapter. Wayesekwamtshela uMartha besendlini bekhuluma ngezinye indaba wathi if you believe you see the glory of God. Wayamkhumbuza sebesemangcwabeni futhi ukuthi kade ngilitshelanga yini that day, azange ngilitshele. So whatever okukhulumayo okwenzayo uyakhuleka. It's a declaration. It's a declaration. Ungumntwana okhethiweyo, ukhuluma kahle. Ungumntwana okhethiweyo, ucabanga kahle. Ungumntwana okhethiweyo, kholwa izwi likaJesu. Ungumntwana okhethiweyo, bala iBhayibheli. Ungathi wena ngilasikhathi sobala iBhayibheli, ungathi wena ngibhizi kakhulu. Woba busy ngeBhayibheli ezinye izinto zime. Woba busy ukuthi ukhulume noNkulunkulu before anything else. Hallelujah. Siyabonga uNkulunkulu, siyabonga Somandla, siyabonga umusa lo. Lothando lwakho lungaka. Hallelujah. Thank you, Jesus Christ. Shalom to everyone. Shalom to your faith. Shalom to your spirit. Shalom to your soul. In Jesus' name. Amen.